Disitulikiti ye Kaliro Bulamoji. Balaza jibava wakati wa chairman wa district ne bakansala. Mpe namba ya district wa chairman ndo zifu. Kati chairman wa district ya aina bakansala banero ba balaza bawako beyatume balebo kansala. Bamulwanyisa. Era naye agamba nti agenda kubalwanyisa singa bana aba bamulwanyi bagenda maaso n'okumulwanyisa. Kati bano bakina balaza bawako balina speaker gwe bali baagala okuleeta nga ne Kaguda ino we gwayagala okuleeta nga aliwo munesano ndibwire ye bamuwa obwakyama n'ebya speaker lwaki tabirekera bantu kati obe ng'osalawo bakuwaire kirekire anti mbusano ni alikwenda balondo we banalemesa memba wa parliament ebyo byawa aya nze naweere mwina amaani bakansala bano abeekale balaza oyagala kujoga ate mutuuze mu kamera emulabe bulungi nnyo anti kansala ne kuba mu balebo bano babadde balina olukwero baluka mbu kanso yaabwe ebeere nga tetambula ku birowoozo bya Kagoda ne Bwire omanyi Bwire aginamu omukono Bwire yaleeta Eric Lyavaala sipiika aliko kati gwe balonze bamala kukkanya noono Kagoda balimuwa ekisanja kino Eric Lyavaala ali kujja ku 5-2-3 kati bano bakansala balina owaabwe gwe baali baagala kati yagaano bwagwa bano ne bateesa balina olukiiko lwe batuula ne bateesa kati chairman tumukube chairman tumukube bano balebo kansala bano mwina amaani ate Julius Wandi bamutuufu ku nsonga eyo kuba banaife bakansala beekaliro banange mulimba mwalazo mugugube kule bali kulira mbu sente basabye sente bongeze ku sente da sitting nga n'okusitinga bakali kusitinga mwatumazeemu amaani mwatumazeemu amaani ulira kansala mpekano imu mwabaire musabani mwere mwendadachi kuba gweno limo bongeze mwabaire musabani Ezira yasabye kuti kutongeza ekiko bino taba mu kanso nakaleka kujja kutika obati wena kyamaze kyakuocha ngole yako chairman omufunye aye nga wetujja mu bintu ebyo chairman twandi mukubira gasemba mukubire Ezira district ezira mu bifu bakatogere ni chairman ezira byo jato koba tukubire kansi chairman kubira chairman wama kali hulira chairman kali isumire mu chargingire ku fili ande basaze kwa masana basaze ku bitale Kaliro gazira of course oluna ko lwaido twabaire walala ni chairperson C5 twaba ni Aladis ni Diso twa launching project MUDOFU zile time county era nga project eri tambula abantu bajafuna ku sente kaso kwe bilioni 17 abantu balifuna balaza wama mukulu twongera amawulire chairman esimu ezira kanso kenda be chairman ezira buzibu tetwidaba ku ekyo kira omuze wamufuna wono chairman aliko Kagoda aliko niyo waisu amusada ali kulumukanti kumuzira agwisisa okansala ati watumule ne chairman waisu chairman esimu emaze yalo kabuze balaza okulembeze wajamu bwaki ebyofuzi wajamu byaki yalo nchinze project mu kyalo kitawulire ezira buzibu tuli kubuza kuba oli kansala omulondo wa NRM ole chairman aliko balina mu barebo kansala you among of them ezira iwe obangulu wa NRM tosobola akobera beno ayo lebo abaira yogera ku nsonga edo olikweka ki lwaki obaira olikweka walobinga kiki bakali kuwo kyoto okwogerera ate olwedo omupira gwa speaker omuzweku mpira kule gwawedde omuzweku kati